Sa nama u društvu je dragi Kanat Florovski, šef stručnog štaba Veleža. Iza nas je 11 kola, Velež zauzima 15. mjesto. Vi sa ekipom radite zadnja 3 kola. Ova pauza dolazi u pravom trenutku za vas da malo, kako se kaže, zbijete redove i uradite duboku analizu trenutnog teškog stanja. I pre mog dolaska znao sam da je kakva je situacija i normalno da sam se nadao i da još uvijek se nadam da možemo izaći iz ove agonije, iz ove krize. Ali ipak nadali smo nekim promjenama sa dođenjem jednog ili dvojicu kvalitetnih igrača, pogotovo na onim mjestima koji su nam ovako najkritičnije. Tačno ovdje sam došao na dan utakmice, odnosno jedan dan pred prve utakmice Olimpik i onda počeo sa radom. Poslije, evo, imam 2 utakmice tu, dovoljno vremena da vidim, da upoznam kompletni igrački fond i ima tu dobrih, ali ima mnogo više loših stvari na koje treba da radimo. Ja se nadam da će ova pauza dobro doći svima nama i psihološki, a i fizički da se malo podignemo iz ove situacije u kojoj smo najviše sami krivi, jer tu ima puno falinka koja treba da se dopuni, a sad koliko će vreme biti nama saveznik vidjet ćemo, a ja se nadam da hoće, zato što imat ćemo vremena da na miru radimo. Evo, skoro 12 dana imamo pred nas koje treba do sljedeće utakmice. Ja se nadam da ćemo se malo više zategnuti i eventualno da uspemo da osvojimo koju pobedu do kraja, kako bi proleće dočekali u konkurenciji za zadnji koraci za opstanak u ligu. Danas putujete na mini pripreme u Čitluk. Na čemu mislite bazirati svoj rad? Puno je problema. Pa, znao sam i znam da imamo puno problema. Sad koliko probat ćemo da iskoristimo maksimalno i na fizičkom planu, a i normalno na tehničko-taktičkom planu gdje imamo dosta grešaka, malo sinkronizacije linije, bi normalno oni prekidi koji su sastavni deo igre za nas i protiv nas. Imamo tu puno posla i ja se nadam da ćemo bar se truditi da otklonimo one slabosti koje smo prikazivali od zadnjih, ajde da kažem, možda od samog starta prvenstva. U zadnjoj utakmici imali ste dosta problema sa povredama. Kakva je trenutna situacija i možete li očekivati na oporavak tih igrača pred nastavak sezone? Mi smo imali problema, baš oni ključni igrači koji su nama imali tih problema, povrede, međutim ja se nadam da ćemo sad ovih dana da iskoristimo i da oni se oporave, da se vrate i konkurišu za startnik 11 i ukoliko to bude da se oni oporave, mi ćemo ipak biti jači, jer na zadnju utakmicu nismo, vidjeli ste i na samozagravanje, Janković je otkazao, pre toga je imao Merzić probleme, pa Škaljić i morali smo da pravimo neke rokade u timu, ali to je to, od toga se ne može poveći, to je realnost, to je istina, ali nadam se da možemo i siguran sam da možemo da poboljšamo situaciju, međutim moraju igrači sami da shvate da trebaju se više davati sebe, više žrtvovati kako bi uspjeli u svom poslu, odnosno u igračkoj karijeri. Imate li u cilju odigravanje par prijateljskih utakmica u toku priprema ili? Htjeli smo da odigramo par prijateljskih utakmica, odnosno 2, po mogućnosti i 3, međutim situacija je takva da nema fudbalskih ekipa koji se nalaze ovdje, onda putovati 3 ili 4 sata da bi odigrali jednu kontrolnu utakmicu, onda pitanje da li bi to više bile koristi ili možda bi i šteta bila da se odigra. Probat ćemo da odigramo 2 utakmice, ima sad još uvijek ne znamo protivnike i u sklopu tih mini priprema da svako dobije od igrača po 90 minuta kako bi nastavio onaj kontinuitet nedelja. I za kraj, nastavak prvenstva donosi 2 teške utakmice, Sarajevo na Koševu i Zrinski u Vrapčićima. Navijači su obećali dati punu podršku, stali su uz vas. Koliko vam znači ta podrška? Pa, pravo da vam kažem da sam čak i prijatno iznenađen. Posle ona jednako, mogu slobodno da kažem da smo podbacili, da smo slabije odigrali na ovu zadnju utakmicu. Navijači su stali uz nas, počeli da skandiraju, idemo dalje. To je jedna velika podrška, jedna velika potkrepa za igrače i normalno za sve nas u stručnom štabu. I ja se nadam
i siguran sam da to treba da im vratimo. Ne samo njima, nego svim onim pravim navijačima, ljubitelje fudbala u Mostaru koji Veleš ne znači, nego to je život, to je religija. Jednostavno svi žive sa Velešom i uz Veleš i moramo i mi se tako ponašati. Za žal, mi smo daleko od onog pravog, ali trudit ćemo se svaki dan da što bolje i poboljšanjem forme da vratimo na neki način ono što znači fudbalski klub Veleš i ljudi koji su okolo. A što se tiče utakmice, svaka utakmica za nas je biti ili ne biti. Svaki bod je važan, svaki bod je potreban. I na svaku utakmicu za nas nema lakih i težih. Svaka je teška kad se bori za opstanak, kad si već izgubio toliko toga od tih bodova. Svaki bod je značajan. Mi nećemo definisati utakmice na jači i slabije, nego svaka utakmica je posebna za sebe. Idemo od utakmicu do utakmicu i da probamo osvojiti što više bodova ove polusezone kako bi proleće dočekali malo mirniji i uz nadu da sa nekoliko dobrih kvalitetnih pojačanja možemo i da opstanemo u ligu. Treneru, hvala puno i puno sreće u nastavku. Hvala i vama.